Kastor kar jela kadang examine ya ki got kisla na ki laitili ki company ki lopun pau ya ka jingkwa bansim ya ka benta joint venture haka karkhana penmi dobilat maumlo Cera Cement Limited MCCL. Ubawai lad miki shilla chairman ke MCCL pat MLA ke NPP na Juwai constituency uloong bah ka khatpratrik we yong arajar alpuar ka badai ka singi khang ya ka jingterwa expression of interest ladon riutili ki company hendai laitili ki lasa kan taino. Da ka lopun pau ba ka sarkar jela kan pinstet ya kam uloong ba ka sarkar kan kersan ya kanu company kabande ke joint venture ha ka MCCL ban yamir jumut pat bat ki baiden mentakum ka himasora dorbar snong mamulu MCCL employees union nalor ki wipat Kumpa pila mo nala siya briefing na kapor namar hadin bang sarkar hantu bang ila pej ba kum ba kalayan inta ba ke sarkar kan memlasyo kan support ya ka MCCL mo tadi nang tang ila ya share gitu ki like option tadi nang tu ka first option gede ban you invest biang te hadin tu sarkar ko kamla chuban invest hadin bang ila phal de ya tu total study kabala poi almost 200 crore something te hadin nang ta te ngila late per second option ke badai ke joint venture te hadin nang tu te ngila expedite ya tu te ngila ayu lo ya float ro ya ayu ai kumba pila tipi ha kini kisni bala dep te na sungkumen ban ya thu epi ba menin ke de kisni bangin play ya kituki ba ya kituki ba simbentah ha ka tu ka ayu ai te menin kat kumba the da por ba the don ru party ba the ya kini ki tender tang ba one tap lai tili te menin ki la ya play te ngila yo lai mut ki no participate te baro lai tili ki de ki banabar ka wei kat kum mau ka de kata ka JK Cement ka baar ka de ka tu ka arahan something ang mau pa exactly te ka badai na Guwahati pat ka wei ka de ka bana West Bengal te kita lai tili ki de ki bala participate te menin ki show open ya kitu ki technical bit tengila mi honto mentang yang proses ban check ya ki paper dokumen yo ki manoba long you ta hadin nang tapat menin decide ya no mangin ai namar hantu ngila hagi yo ai ngila ai simple kumbang ai ngalai thu lepai pi poj ni bu ke ni ke financial capacity jong ka wei ka company ka de bandong ngam mau at the exact figure tang ngila bu ya ka ni ka de bandon mod financially kata ka de ban you ka mod ka ni ka financially kata tegat kadon ka you tang kata hi tem nalor nang tang ngila island ba ya kita ki partners maki ban proposing ke mut ke baki hadin baki lalai pe ya ka plan hadin baki latip ya ka mo ya ka everything chang ka plan te maki ken baki proposing ni ka hakano kurkom ki kwa ban le tengila ai bet freely ya ki pada ka ka pon ni claim mention namar ba ku ba pilatip hang ne ki dong ki stakeholder kum ka hima sora ka dorbar mambulu nantaki ni ki union jong ki kinong tray tengila ai la ki ha ka tu ki ai ngila specific la mention yang tu ba maki ki dai ban negotiate baki ni kum ka comment ngin assess ya ki tang maki hi kin lekin negotiate bat kita ki stakeholder ya kiro hakano kurkom bakin ya trade hakano kurkom kin ya sign ya agreement joki yo ni na kalian ka sarkar nila ai free open kan ya ki te maki ki bon wan ra yang ni ya ka proposal ki hakano kurkom hado kan no persen ki kwa ban invest hado kan no the rest the government bat kan sampai ya kata ban ong menta ngateng nong mo too early to say namar ba pila sang thu bani ka kam ka dai ka kam ko baso namar ba hadin nang ni pat tikitu ki party ro kin sahab le ban mar menta kitang shoot hep kitang shoot mut kila ni ki shibrai shiteng te hado kat no kin la ban ayu te ngiro ngi hap check hi ya ki dokumen joki ya ton over joki kumta ter te bakiro hakini ka po bakin sa sedang ban ya you ke ya negotiate kumta ter te hopefully ngat hai kan sa ngin persang hiban pen keluarkan bala from our side namar niro ngi sang thu kan dakaba kumte ki nong tray ke mut ki mo ngin mar ngi hap siu hi man kapor te ngi kwa ai ba kan ikan dep keluar tang ban ong yang biya pi ya ke specific time dengan numla namar ba kum kini ki jat kam pitip ke simpor